Dok je praznična euforija na vrhuncu, verovatno još ne osjećamo posljedice decembarske potrošnje. Ipak već za koji dan, kada počne najduži mesec u godini, suočit ćemo se sa stanjem u novčaniku ili na računu. Možda i sada dok prolačimo karticu, negde podsvesno beležimo saldo, ali se tešimo da jednom se živi i kada ćemo trošiti ako ne sada. Kada iskoristimo sve izgovore, postavit ćemo sebi po 100. put pitanje kako da budemo disciplinovaniji u vezi sa potrošnjom. Kako dovedemo red u kućni budžet, izbegnemo impulsivnu potrošnju i prestanemo da iz meseca u mesec živimo na ivici minusa. O finansijskoj disciplini, kreditima, štednji, tome kako januar može da postane možda prilika za novi početak. Razgovaram sa Dušanom Muzelcem, finansijskim konsultantom i osnivačem portala Kamatica. Dobrodošli. Hvala na pozivu. I zašto se ljudi negdje najčešće zadužuju pred praznike? Je li to zapravo ogledalo našeg finansijskog ponašanja? Financije imaju odloženo dejstvo i one upravo sve što uradimo ili ne uradimo posle 6 meseci se reflektuje. I u stvari to je odgovor na pitanje pred praznike i pred veće neke potrošnje. To su često i ta letovanja. Shvatimo da nešto nismo uradili pre 6 meseci i moramo da posegnemo za tim zaduženjem i za tim kreditom. Ovo zvuči otprilike kao ono upozorenje za medikament kada su reklame. Pa jeste. Nažalost, finansijska odgovornost je neprenosiva. Niko drugi ne može biti odgovoran za vaše financije. I sa druge strane, svi vam nude nešto za vaše financije. To su prodavci i oni imaju vešt taj narativ i zovu vas da uštedite. To je recimo česta zabluda. Ne može se uštediti potrošnjom. Možete uštediti nepotrošnjom. I onda kada smo mi loši gospodari naših resursa, onda neko drugi to preuzme i onda moramo da se snalazimo na te načine sa zaduživanjem. Jasno, a koliko negde zapravo ta praznična potrošnja realno utiče na kućni budžet? Koliko zapravo tu pravimo ili ne pravimo grešku ili negde računamo sa tim rešit će se? Pa posljednjih godina smo postali onako žrtve nekih potrošačkih praznika i potrošačkih navika. I evo, obratite pažnju svako ko se sprema za doček sa nekom trpezom, vidjet ćete da bez obzira da li je Nova godina ili nije, ne možete pojesti više nego što možete pojedete. Ne možete popiti više nego što možete popijete. I to je u stvari razlika između potrošnje i kupovine. Novac se ne troši. On se razmenjuje za proizvode i usluge koji se troše. Troši se hrana, troši se gorivo, troši se cipele, troši se garderoba, to se troši. I u stvari u toj potrošnji mi treba sebe da sagledamo na koji način to radimo. Zato je januar dobar mesec onako da jedan psihološki presek se napravi i da se sagleda. Ako nije bila dobra finansijska godina, ako ste imali muke i probleme, možda da podvučite crtu i da ova sljedeća bude kvalitetnija. Ko zna koji put, ali prvo da se dotaknemo onoga što ste malo pre rekli, negdje kažete trgovci. I sad, kako zapravo građanin da prepozna da kredit uzima iz potrebe, a ne iz loše navike? I gde je sad, na primjer, upravo to kad kažete trgovci, granica između nekog razumnog zaduživanja ili ulaska zapravo u začarani krug kredita gde se vi, hajde iskoristimo onu formulaciju, čupate zapravo? Kredit nije loš sam po sebi. On je alat, finansijska prečica da dođete do nekog stanja za vrlo kratki period. I kao takav nije loš. Ali ako, evo, objasnit ću na primjeru, ako vi dođete u problem sa finansijama i morate da podignete kredit i onda dobijete na sve to što ste bili loši u finansijama još jednu ratu koju morate da otplaćujete, suština je da ćete biti u začaranom krugu ako ne promijenite finansijske navike. Znači, ako podignete kredit, a ne promenite finansijske navike koje su prouzrokovale da podižete kredit, onda je pitanje vremena kada ćete refinansirati i početi onako iznova sa novim kreditom, pa onda da žonglirate sa karticama, čekovima, dozvoljenim minusom, kreditom. To je onda onako jedan put koji može da se preseče. Pitanje je da li vam dovoljno smeta. Tek kad nam nešto dovoljno smeta, onda menjamo navike. Dobro, ali kada govorimo o tim navikama, ili su problem navike u decembru ili zapravo ono što i malo pre kažete i pred letovanje, ili je problem onda te navike čitave godine, pa nam samo decembar
Pa nekako finansijska sabere sve. disciplina, da. Pa i vidite, ja poznajem ljude stvarno i kad pričamo o finansijama, nekima je decembar isti kao i april. Neko nema problem da uskladi svoje finansije. Pitanje je finansijske discipline. I disciplina je kao i u ishrani. Znate, vi možete biti disciplinovani, možete i popustiti u ishrani kad ste na letovanju i kada ne morate da razmišljate previše, ali ako imate većinom godine finansijsku disciplinu, onda vam decembar neće biti problem. Ali koliko zapravo često se dešava da ljudi ispoštuju tu finansijsku disciplinu, jer da, svi savjetuju budžetiranje, hajde da se podvuče crta, da se krene, ali nekako brzo se odustane, nekako čini se mnogo češće dođe to letovanje. Pa, motivacija je onako najtanja slamka za koju možemo da se uhvatimo. Jer motivacija, čak i taj, evo, te novogodišnje odluke, svi znaju da to onako ima rok trajanja od 2 nedelje. I tako su stvarno i, mislim, to su i empirijski utvrdili. Motivacija da nešto promenite nema mnogo uticaja u samu promenu. Znači, postoje 3 načina koji se čovjek menja. Prvi je da vam se desi nešto drastično u životu, pa preko noći promenite vaše ponašanje. Drugi je da promenite okruženje. Znači, kada ste u okruženju koje, primjer radi, ne puši, prestaćete i vi da pušite. I treća opcija je da malim koracima menjate vaše navike. I to je dobar put. Znači, za početak, kad su finansije u pitanju, dovoljno je da znate s čime raspolažete. Slično je sa ishranom. Znate, kad biste rešili da idete na dijetu, prvo što treba uraditi je stanete na vagu. Tako i sa finansijama. Morate podvući račun da shvatite koliko imate, koliko nemate, koliko vam nedostaje. To su onako, u nekim momentima onako gorke pilule, zato što su teška pitanja koje morate postaviti sebi. Dobro, ali kako onda zapravo može ili treba da izgleda najjednostavniji mesečni budžet, da može da se upravo to vodi, da se ne uzimaju, ne znam, komplikovane Excel tabele ili šta god, kako svako od nas može da se tako stavi na papir, odnosno najprvu vagu? Prvo na vagu. Pa vidite, godišnji ciklus je ono što mnogi ne obrate pažnju da postoji godišnji ciklus. Svi računaju na taj mesečni. Mesečno primamo platu, mesečno plaćamo račune i nekako je svima jasan i svi se bore na tom mesečnom nivou. I uspevaju da se izbore dok ne dođu na taj godišnji moment kada pokleknu. I upravo je taj godišnji ciklus ono što menja i pravi disciplinu. Znači, znate kada ćete na letovanje, znate kada registrujete auto, znate kada slavite slavu, znate kada je Nova godina. Znači, sve su to vanredni troškovi. Dovoljno je samo da budžetirate i da kažete znate koliko vam treba za gorivo, za registraciju vozila, otprilike znate koliko trošite na letovanju. Sve to budžetirate i onda prema tome raspoređujete taj mesečni ciklus. Jer upravo je tu zamka. Vi, u primjera radi aprilu, možete da imate opuštenije financije, nemate neke vanredne troškove, nemate proslave, nemate rođendane i mislite da imate više nego što imate. Ostane na računu, a naučili ste da trošite sve. I to je u stvari zamka koja vas čeka u decembru kada nemate za ono za šta ste. Dobro, i onda da bi decembar prošli kao april, kako definisati taj cilj štednje, ta preporuka čuveno 10% prihoda? Je li to realnost? Je li to moguće? Pa svako sa sobom upravlja na svoj način i to je opet, sve su to paušalni savjeti dok ne pogledate kako vi funkcionišete. Znate, ja mogu da dam savjet odvojite 20% mesečno. Neko je sam sebi general pa će narediti sebi da to uradi. Neko je onako sam sebi onako popustljiv pa će posle 5 dana posegnuti za to što je stavio na gomilu i potrošiti. Svako mora na svoj način da primeni promenu. I motivacija je... Ali je pitanje visine plate ili ne za to? Ja znam da nije. Vidite, upravljanje novcima nema veze sa iznosom. Dobro. Zato što onaj ko zna s novcima, taj i ima novac. Znači, prvo ide znanje, pa tek onda ide posjedovanje. Znači, onaj ko ima novaca, a ne zna s novcima, u nekom momentu će ostati bez njih. Onaj ko zna s novcima, a nema ih, u nekom momentu će ih imati. Pa oni koji znaju
obično najviše veruju u nekretnine, je li to onda zapravo racionalna odluka ili je zapravo emocionalna, da ja to imam sigurno? Pa i jedno i drugo. I nekretnine su ovde tradicionalno najbolja opcija koja može u kojoj može da se investira iz više razloga. Vidite, ovde je bilo dosta onako nekih, rekao bih, finansijskih ožiljaka koji su bili na temu svih opcija investiranja. Tako se beton i cigla profilisala kao nešto što nikad ne može da vas izneveri. I stvarno, mi smo u projektu Investiramo na kvadrat utvrdili da je ogromna količina ljudi zainteresovana za tu priču, baš zato što na drugim mestima nemaju neki nivo poverenja, nemaju možda u nekom momentu ni razumevanje opcije berze, investicionih fondova, iako su to kvalitetne opcije, ali naš narod nekako najviše voli nekretnine. Da, tu ciglu. I onda sad na kraju jedna navika koja treba da se promeni od 1. januara? Nemojte potrošiti sve što imate. Nemojte potrošiti celu platu. Evo, stanite na 95% i to je dovoljno dobro. Hvala. Hvala i vama.